أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لو بيتي أمها مسلم أخونا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان ماهوجي ريتكا دوستا إحياء كرموجي برنامج دشوم ميادو أصل نماذج فهو مسجد السلطان محمد تقرفان الأعظم جا بيجنس ده داروها هريها أخونا أختنا بس مرحبا دنا هذا الله سبحانه وتعالى أرغن من إنسان هدوم فهوغا إيه إنسان دنيا فنوم فهوغا أولمبي غتا نولمبي غي بيان كدبو متكا فتب باوا لوا فتا ಮೇಸ್ತಕೊಂಡ ಕಿಯಾದೆವ ಮಟ್ಟಕ ನಬಿ ಬೇಕಲುನ್ನ ರಸೂಲ್ ಬೇಕಲುನ್ ಫನೋವಿ ei Allah subhanahu wa ta'ala etigu odigannawa gota duniye arastu korumattaka ekadange russawma fussawun libena magaki ekadange engevi gota olegen kan meistakonna engev mattaka meistonge tereng එබෑමීහුන්ගේ ගෞම්තකුන් එබෑමීහුන්න හේයොගොත්තක කියාදෙව්ව මට්ටක නොබෑගොත්ත කියාදෙව්ව මට්ටක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නබි බේකලුන්නා රසූල් බේකලුන් ෆොනොවේ ඒගේ තෙරිග නබි බේකලුන්නා රසූල් බේකලුන්නා එකි zamaantakuග ඊමාම් වි බේ මිස්තකුන්ගේ අදදු එකි මින්වරු سلام نبي نوح عليه السلام की अल्लाह सुब्हानहु व तआला स्वर्ग उफावेर कम खबर देवा नरकागे बिरुवेरी वाहक एकरेगे फानुगे गौमुगे मीहुन्न किया देवु मट्टक एम्मे फुरतम फोनोवि रसूला अदि नबिया नोहगे फानकी ඒගේ කුරින් ෆොනොවොන් නබී බේබේ කලුන්නකි රසූල් බේබේ කලුන්නකි එබේබේ කලුන්ගේ කවමුගේ මීහුන්න සෝර්ගේ උෆාවෙරි කම්ගේ ખબર හැම එකනේ දෙවි බේබේ කලුන් සලාම් ලෙවි නෝහගේ ෆානා හිසාබුන් නරකාගේ අසාබුගේ වාහකයන් ඉන්සාරු දෙවවා සෝර්ගේ උෆාවෙරි කම්ගේ ખબર දෙවම එකලේගේ ෆානෝ එම්මේ ෆුරතම ෆොනොවනි නමවස් එකලේගේ ෆානුගේ රිසාලතුග නොස්තේක ෆන්සාහකන් අහරු නොස්තේක ෆන්සාස් අහරු වීරුග සහ රිවායතු ගොන්නනි එකදේක ෆානක් තබාවි මුස්කුලින්නා කුඩකුදින්නා බොඩති මීහුන්නා ජුවානුගේ තෙරෙන් සාලිස් එම් මීහුන් කම එහෙන් රිවායත් එක්ක වණි අඩ්ඩිහ එම් මීහුන්නේ නොස්තේක ෆන්සාහකන් අහරු තෙරේක දෙන් යෆහුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා හම eki kaum tahuge miista kunnan hidayat dekko mattaka Allah subhanahu wa taala nabi bekalna rasul bekalun fonovi Allahan ureduma akiga ebe bekalunge qaumta kan azabu as eki goigota fanave diyei dege tereng azab devvono bay qaumta adives algon menna fennan ebhori bay qaumtan algon menna fenna kan nei den hawa mimerumun migota Allah subhanahu wa ta'ala nabi bekaluna rasul bekalun fonowwa bani israil baagage mihinge gata nabi bekaluna rasul bekalun fonowuma fahoga isa alayhi salam hamaya salam lebi ibrahim ge faanuge yaqub ishaq ge faanuge yaqub ge faana hisabun salam leve Isa ge fana hameya bani Israilunge terega nabi bekalaka rasul bekalako ebe kalon nan he goittaka nubaya goitta
ulen nuwa goittan Allahan uredunima wa goitta adi Allah kiyaman terivima waane goittoge risalatu ebe bekalunge gawmuge mihunna kiyadevu mattaka nabi bekalunge mot rasul bekalunge ebe bekalunge gaatuga nuhunnawa evves waguten nude evves waguten nude evves sikunteves nude namaves emihun Allahan gina mihun ureduni bani Israilunge tere gina mihun Allah subhanahu wa ta'ala en uredi ebe bekalu ge qawmuge mihunna gaata fono nabi bekalun eki goiggota qatul kon emihun hedi e fawga Allah subhanahu wa ta'ala ge rahmat fula Allah subhanahu wa ta'ala ge hazrat salam leve Isa ge fan uful lewma fahuga ehingi muddatuge terega jahalatuge andiri duwastawge terega mistakon ulemun diyei emihegge ebegge sikondiyan hita fenna gotaka ebbe ko alukan kuramun diyei Allah subhanahu wa ta'ala heddevi makhluqunna anebbe ko alukan kuramun diyei Allah subhanahu wa ta'ala heddevi mistakunna anebbe ko amilla aittakon hadafa budutakan alukan kuramun diyei adi ege teren bay mihun emihun kaam genguluno kaduru fada echhim budu hadagen kafa budu hadagen alukan kofa e buduta bandu havima eba kala anebbe mihun alukan kuramun gendie alifana mifada jahalatuge andirikamuge terega tibi iruga ege terem bayaku mihun tibi Allah subhanahu wa ta'ala ge rahmatfulun tauhiduge vestibi bayaku tibi namo sei madu bay ei kombayekkam kiha minbarekkam vesnege migota mihen insanun miha dashu darajaga miha hiddati duwaswarigga tibba Allah subhanahu wa ta'ala ekalange rahmatfulun rahmatuge nabiyya mi duniya faalu koreve Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin timan Allah kalege fan nufonu me alam taka rahmate gotoga menuwi alam taka rahmate gotoga menuwi kalege fan timan Allah nufonu me alam taki kobato ege maane ki huriha makhluqun nan huri rahmate gotoge Allah subhanahu wa ta'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam faalu koreve ekadege faano duniya faalu korevumuge kurin nabi kamuge kurin ekadege faanaki ekadege faanuge qawmuga makkaga mihunge arihuga emme lobweti sahiba as-sadiqul amin ekadege faanuge lagab fulakiyes teduweri amanatteriya mistakun eru emme kambodo mundiye emihunge amanattaka emihunge mudala khiyanatteriwa tive ehem wegen emihunge amanatta emihunge mudatan amanatteriwana bekadakan emihun intizar kokko tibba ekadege faanu emihunge tereng faaluwi eru adi nabi kama rasul kan nudevva ekadege faanaki wahaka dekkomuga duufulun duwahakuwes nabi kamuge kurimwes nabi kamuge fahumwes iturufulu hedde bekale non ehem wima ekadege faanu mi regande bunnyas vidalwiyas gabul kuraha mimwara ekadege faanu deke lobe fe ekadege faanu ge qawmuge mihun tibi mihin tibba Allah subhanahu wa ta'ala de duniya hidayat dakkane de duniya tedumagu dakkana foten ekadege faana bawa levi ekadege faana e foi bawa levuma ekiga makkage mushrikunge tereng bodun emihunge verikan emihunge qabilawantakamge terega tibi emihunge ara bara shana shaukat gellidan tive nabiya sallallahu alaihi wasallam taba nuwi namoes kiit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekadege faanan e bawa leve madu kirit qur'anuge madu ayetta eru kiyewumun deeruge emihun sirrun aduhamun diya emihun nan ege mi leven nonkan
emihunnan ege mi farisseves nonka emihunna arabi kalamuge arabi bahuge arabin ei arabinge tere arabi bahun Allah subhanahu wa taala kiret Qur'an bawalevi mistakum buddhi veriveto inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun timan Allah tiyabamihunna kiret Qur'an arabi bahun bawalevi tiyabamihum buddhi veriveto visna fikuru kureto emihun makkage eruge tibe mushrikunge bodun nabiya sallallahu alaihi wasallam eruge gawmuge tibi ehem mihun tabavedana tive mimihun dukollafana tive emihunge gawmuge mihunna abu jahul men pada bodati mushrikun bunamun diyei la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi tibamin e qur'an adu nahash walghaw fihi eti olwalash kommes kotakon noba tantan kol waddagen qur'an badu kollash ei kiyeveganto ei nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga macca e bahwale be kirit qur'an mimihun adu hima emihunge hittavs madumolu wegen de emihunge gang hiibihina gan de emihunnan ege kirit qur'anuge e dakkani kom wahake ekka e message emihunna rangala libetive emihunge verikan gelli danative emihunge baru gelli danative emihun ehen rayitun e maga tabavedanative kirit qur'an adu naha memihun ehem mihunna majbur kurwi ege natijayge gotum eki dut muslimunge teren mu'minunge teren hijru kuren jehono hame ya ekiga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge asum fulak evves deravaru kamen nade emme fahun ekadege faano emme ummeedu koggen hunnevi makkage emme aara baru gada ekako e beefulako e beekadako umarge faano islam wegen diyai ehisabun islam dinan izzet liben feshi izzet liben feshumuge natija eki muslimun ginawam feshuma ekiga makkaga mushrikun nabiyya sallallahu alaihi wasallam eki goggota dutturako nulave warkuri diri nulave warkuri makka eki jahimegge gotuge emihun ekayege faana dekkevi aniya verikamuge intiha rashege gotuga emaivegen wa makka emihun nabiyya sallallahu alaihi wasallam dekke ekamuge natija ek wegen diyei Allah subhanahu wa taala ekalaange nabiyya yang amuru kurevi makka dukurawwa madina wada gannawa majburuwi rashum beran radduko fadiyuma ekayege faana majburu kuri e fahuga ekayege faana e lobiwa raddukurawwa madina wada gannawam makkage farubade matiga rabberuga farubadege matiga makkaya mukhatab kurevi e makkaye tibage tiya rashuge ahuluwerin timan kayege faana ti rashum beru nokolli nama timanna nonikuti mu heti rashako ekamuk timanna nikunnan emi hum majbur kurima timan kayege faana majbur wiya nikunnan mi merumun ekayege faana makkaya mukhatab kurevi ekayege faana emme lobi warange ekayege faana ufam virange duniye galikan dek wada ganne virange emme furatama Allah subhanahu wa taala en alukon kurumattaka ge miskite bina korewunu range mi odu dashuge emme furatama bina korewunu tange makkayek era shonge kayege faana nereleviya mi rahmatuge nabiyya bayaka duttura kura kanno ekayege faana fonovi kiye bayaka ameduga fahish wahagata giddekuma ka vesnon ekayege faana Allah subhanahu wa taala fonovi kiye den efoga madina wadaagatima madinage ahuluwerin ekadege faana waran hunu marhaba ekke miwahagtege algon men emmenna senge kahada wahagata namoves mu'minunna faada kurani gina haduma kutum ka baati algon miwahakami dakkani ekadege faana hunu marhaba madinaga ahuluwerin ki e fahuga madinaga dawlate bina kurumuge kurin ekadege faanuge emme furatama miski bina korewuni etanoga masjidun nabawi
ekadege faanuge miski ege kurin quba miski bina korawuno namos ekadege faanuge miski kolo e bina korawma fawga ilmi warugada bod madrasa ekan etam wegen dia hame ekane ewarakun fuddawale bi kiye non nabi kamge dem baaki e duwaswalga ekadege faana kurumati vedana dutturataka ekadege faana kurumati vedana dati odagutaka sahabinna kiga mashwara kurawwa ekadege faana ekankaman hallu hodda mun gendeve ege tereng islami tarikh dun emme furtama qanun asasi ufam wegen dia sahifatul madina be sahifatul madina ga warag gina kantattake warag gina haggutake rakka kuravigen dia ege terega ero madina goluno ehen deen takuge mihun ge haggutaka ero nabiyya sallallahu alaihi wasallam iman wegen tibi muslimun ge hagguta wes rakka tiru kuravigen dia ga apage eki gogoton e insanu imtihan kurum والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله سبحانه وتعالى إيه مروما ديروفون هيك براسكالانجيك إيه تيابامي هون جترين عمل تان رانغالي هيفي كاك توبلو متكاي إهم بيما إنساننا أن امتحان تان نبي صلى الله عليه وسلم بس أن من ديا إيه ترين Madinage ahulweringe tereng munafiqun faaluwegen dium ei warab bodu dutturay Madinage ahulweringe tereng ansarunge tereng faaluwegen die munafiqunge jamaatek mimihunge emme kuriga ulni Abdullah ibn Ubay ibn Salul munafiqun naki emihun naki ehem mihun kurimatiga muslimun kurimatiga islam kan dekkuma fahuga hitun Allah subhanahu wa taala hitu gaden iman nuwa mihun eki goggoton emihun balane nabiyya sallallahu alaihi wasallam urede veto ekadege faano nuhunna tantanuga ekadege faano fennan hunna nyamun emihun ekadege faana warabboda tabawa kama dakkana hame egota ekadege faana islam deenuge difauga hagurame kan nikonnan islam deenuge difauga kamik kuran ekege faana amuru kurawwa finama waraggina bahanatan emihun dakkana waraggina bahanata dakkana bahanatoge natijage tereng bay sahabin mes e bahanatoge daluga jessoma memihun masakke kure hame fennan hunna ecchekan hukum kuruma bure hame fennan nen ecchekan hukum kurun udaguwana makkaga mushrikun nakiya mi mushrikun kan mi miweni bayekkan emihunge amala bahun egetibe emihunge kombekkan bunam faseya eka munafiqun wima emihun nege emihun naki konkala bayekkam bunakashe ehmima eki bebe kalunge takwa veri kama eki bebe kalunge visnum fula kiwes eki mimmaran hunne ecche kamun egeterem bay befulum bay faharu kuda kon namaves mi hunge mi munafiqunge daluge jehe hama eyakega Allah subhanahu wa taala bawa lawwa shariatuge bay kankamaves mimihun dekol hadamun de bay mihun bay munafiqun ehmima mi huriha kamen islah kurmattaka Allah subhanahu wa taala nabiyya sallallahu alaihi wasallam fonu vi koccetto ekadege faanuge mir isalatuge gaaganaka tevi hakan aharu terega mi hoddevi kamiyabi ge sir fahatuge wani kon sirretto algon men ewaje balalan wara baawru dutturate ekadege faana shakhsi goton Allah subhanahu wa taala imtihan korevi baykan kan ebori ekadege faanuge emme gaay timage mihun ekadege faana kurimatu korevi bay dutturatan ebori ekadege faanuge qawmuge mihun ekadege faana korevi dutturatan ebori kuri dutturatan ebori ehme mi huriya kankamuge tereng kon kame to ekadege faana mi huriya kame කාමයාබ කුරවුමට්ටක කුරෙව්වි එම්ම ෆොරතම කමකි
Allah subhanahu wa ta'ala ya e taqwa veri wan jehe gota Allah subhanahu wa ta'ala ya taqwa veri won Umar gafan vidalwani ala wa inna teba me honna ege hiye taqwa veri kamaki eiye haguramaage emme bodu ukulaki ehme make fanuge muli e risalatuge tevihakan aharu gaagganakan haguramaage kaman algonu me mihen sifa kolliyas taqwa veri kan nun echen nufene algonu mennaka emme bodu ukulaki Allah taqwa veri won e fauga den ekayege fanu ummata market kan ecche wikke winama ekayege fanu wikke videcche ei ekayege fanuge ribeti akhlaga kitterikan enun evvesechen ekayege fanu nuvikkawa ehem wegen Allah subhanahu wa ta'ala wahyi korabwa fani laqad qala lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir tebame nabe Allah ge rasula ge kibaga riveti namuna ehen riveti koni iswatun hasana ehen riveti namuna evve tebame honna konkamakatto duniya ge diriulumuga wes amilla diriulumuga wes ehem mihonna kige diriulumuga wes verikan kurumuga wes muriha kamegga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hashikoluga veye tiyabami hunna riveti vegemwa sifa riveti vegemwa namuna veye ei kombe katto liman kana yarju Allah wal yawmal akhir ei Allah akhirat duwas beenumwa mihayan ekanye ekan ote Allah akhirat duwas beenu nuwa mihayakan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge e mai khulgu fulun khul heyo kamuge sifai libigen nuwe faada nukuran ehen ayatega Allah wahyi korawani wa innaka la'ala khuluqin azim ham kashorun kalege fan wani riveti akhlage ge matige efaharega nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge miskita arabiya ko annani arabinnaki ei rafushugo ule anengem bunanya ma boda tawlime libifane rafushuge mihonnaki ege mihako nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge miskita wadagen kodakamu dani miskita den etan ballawan tibbe sahabin awan emiha ekamu mana koran ulegatima nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kuravi amuru kuravi ebamonna ena ekan kon nimende madukura sheti ebami den ena ekan kon nimunima kodakam gos nimunima den sahabin amuru kuravi anna shefen bali dien hifan asetan ossalashe ehen riwayat gave mimiha nabiyya sallallahu alaihi wasallam mimiha ya kiyadevie mikhala binata ki miskita ki mi dikahala kantatta kongule tanen none wara ihtirama ekega wara loebba kuluna ekega emiha nabiyya sallallahu alaihi wasallam wahaka dekkevi mitantane ki Allah subhanahu wa ta'ala alukan kurumattaka hedifa tantane bina kurefa tantane dikahala kantatta mikahala tantanuge terega nokurane wara lobin wara ogate kama ekega vidalowe den midannawa riwayatuga namade feshuma fawga mibe kanna ekiga emiha sonne namada honnawa fa sami Allahu liman hamida migota nabiyya sallallahu alaihi wasallam rukun tedu wadaagatima ebe kalum tedu wadaagan fa emiha Allah subhanahu wa ta'ala hamdu kurama fawga den dua kurvi timannaya Muhammad gefan sallallahu alaihi wasallam rahmal lavwan deve ibaras kalanga rahmatun dem mitibi evsmiya kon lavwan deve den namadu nimmawafa nabiyya sallallahu alaihi wasallam miha sual kurabi kiwegen heye nabiyan adu wadagati alaihi salatu wassalam adu wadagati mi nahem bidalu wi adu den egota bidalu nuwacche kiwegen heye egota bidalu wi ei mi vigota ki emiha kodakam dang etaga hutta ekam mana kurang ulu mihu sahabe mi ehem wima ena huri komme swarakan ebe kalun teke ruliyas den emiha ge him modu kurmattaka nabiyya sallallahu alaihi wasallam namadu feshumuge kore mi dekkevi wahaken emiha ya mi dekkevi me sene huri komme swaraka
hitugo nutanawaskan hurima namadu teregene dua kuri nabi sallallahu hadis kurbi Allahuge rahman huriha kamaka echchaka tanaka vure tanawaswegen vairuga tigota eha nutanawas echchege gotuga Allahuge rahman nulavva levuma dua nokurashe Allah wahi koran wasiat wa rahmati wasiat kulli shay timan Allahuge rahman huriha echchaka fursawaras kalange fursawaras kalange එහෙම වීම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ රහමයි තනවස් මේ තනවස් රහමයි හානි කුරුමට්ටක එක් ගොතකම් වෙස් මසකෙන් නොකරාශ නබි සල්ලම් මිමිහා දෙන්නවිය එහෙම වීම මෙතනුම් වෙස් අලගොන්න මෙන්න මීගනේ නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කි හික්මත්තරියේ එකේගේ ෆානකි විෂ්ණුන් තූණු බේකල විෂ්ණුන් ෆොල තූණු බේකලෙන් ඒ මීස්තකොන්න දති කම උදගුලේ මෙදුවර වේදාන එවස් කම එයි එකදේක ෆාන දතිවා කම උදගුවා කම එකදේක ෆානගේ අමිල්ල zaat කොළග එකදේක ෆානගේ අමිල්ල දිරුළුම්ග රංගල බල්ලවලෙවීම අලුගොණු මෙන්න ෆෙන්නාන වරන් ආදෑගේ දෙර නිකමෙති සාදා දිරුළුමේ දිරුළු වේ එකදේක ෆාන එකමකෝ එහෙ මීහුන්නට්ටක එකදේක ෆානගේ ඔම්මීදකි මතිවරියගෙන් වා සුවරුගෙතක මිස්තකොන් දියු දුනියේගේ හේවකම ආඛිරතුගේ හේවකම් වෙස් ලිබි නරකයාගේ අසාබුන් හුරිහාම්ෙන් දින්නවා කාමියාබුගේ ගොච්ච දියු එකදේක ෆානගේ අබදුවස් උම්මීදකි එකදේක ෆාන අබදුවස් උම්මීද කරවණි එකම එව්වේ සලාමතෙන් එව්වේ සියාවයි කමන්නේ දුවහො huriha nabi bekalunna huriha rasul bekalun wes nafsi gomunda giyamid duwa hama ekani ummati timan kale faanu ummate timan kale faanu ummate ehem vidalwane nabi bekalki rasul bekalki alugonu menga man nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam ekadege faanu ge me ummataki emme he ummai ei ekadege faana taka mi ummai emme he ummate gotu galevvi ebbayeko anebbayekan heyokan kama goala nobakan kan nahi kura ummate kan mi ummai wegen diyai ekadege fana taka ehem wima Allah subhanahu wa taala ekalange nabi bekalunna rasul bekalum fonu wuma fahuga ebekalun deke Allah subhanahu wa taala lobe odigannawa kamuge hikitawge terega lavva ebebe kalunna dati udagu jessawon hitamata jessawon alugonu men nabiyage sallallahu alaihi wasallam ge siyaratu mihim dirasa ko balaya iruga alugonu menna fennana insanaka duniya matiga hiddatikan libun huri ha kamen ekadege fana kurimati huri ha kamen ekadege fana kurimati ekadege faanu duniya wadaga tumge kurin ekadege faanuge bappa fulo ahara vejje ekadege faanu tuppulu ekadege faanuge mamma fulo ahara vejje e fawga ekadege faanu kෑවෙනි e fawga ekadege faanu kෑවෙනි fulo ballawage lobiwa ambikamalun hadiyatge faanu horiha kudinge mamma ekadege faana libadagen huriha beefulunge mamme emme kujjeffiya mamma fulo ahara vejje emme lobiwa ambikamalunge tereng ambikamalenge ekadege faana risalatu emme furatama libun libadagen ne viduhu duwa fagos gandwara wade ekamana gaga baddwale vemihai kochotto ketterikan ekadege faanu den dekke vichchi kochotto riti ahlago ekadege faanuge maamolu wahake maamola kankure wahake no ekadege faanu mistonna bayan ko devvi kiya ekadege faanuge rivete akhlaga ekadege faana dimale mika duniyawi tati undagu taka ketteri umuge lamasil misal ekadege faana Allah subhanahu wa taala ge rahmata kiga ummata dekkevi ehem wegen nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurevi
innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq timan kalege faano fonuvuni risalatagan timan kalege faano fonuvuni emme riveti akhlaq furiham kurumachitake eke kuri zaman tawge dia nabi bekalna rasul bekalna qaum tawge riveti akhlaquge minwarta komme sifataken huri e sifafultaka ekiga nabiya sallallahu alaihi wasallam me wadagati riveti akhlaqu furiham kurmattake එහෙම වීම එක ෆානුගේ ඒ රිවෙති සියරතුන් එමයි සියරතුන් අල්ගොන මෙන්නම් නෙගේන එම්මෙ මුහිම්මු ෆිලාවලකේ එම්ම මුහිම්මු ෆිලාවලකේ අල්ලාහ තක්වා වරුමා එකීග නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අල්ලාහ තක්වා වරුමා එකීග එක ෆානුගේ රිවෙති අඛලාගු මිස්තකොන්න බයන් කොද්දෙවෝ ඒ බයන් කොද්දෙවුමා එකීග ඒ ජෙහුණු හුරිහා මුසීබයිතක කෙක්තරේ වඩාගති එයි මියදු මෙන්නම් හිෆේනේ එම්මෙ රංගලෝ එම්මෙ අජරු මතිවර රෝතයි කම්ගා ලෙවුන් අදි අලමන්නකි හේබසහ හේබස් කබූල් කරා එයා එක්ගතන් අමල් කරා බයකම්ගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලගොන් මෙන් ලෙවුන් وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته